Oh. Waduh, nih kura. Sama mama gue nih belum makan. Sian banget nih kura. Udah 6 tahun masih kecil nih kura. Nah, lo masak apaan nih hari? Iya bang. Apaan sih bang? Lo keluarin dah. Iya, tunggu. Ada apaan sih bang? Pagi-pagi teriak-teriak Budek lo, gue panggil di tadi. Ya kenapa bang? Lo ini hari masak apaan? Ya bang. Emang kenapa bang? Dari pagi gue cuma ngopi doang. Ini tinggal ampas nih. Gue belum sarapan. Ya kesiangan bang, maafin ya. Siangan. Udah beli apa kek? Gue lapar nih. Kesiangan, jadi nggak ke pasar. Ya udah deh, Canu cepet ya. Lo beli apaan kek? Gue udah lapar nih. Iya bang, tunggu bang ya. Iya. Ayo panggilin dulu anak lo ya. Dipanggil Abi nih, ya. panggil nih. Bi, Abi, Ya, sini. kalau udah selesai di kamar mandi. Ya ilah bang, anak lo tuh bang. Apanya? Itu kalau nyak lo ya. Tuh babe lo kelaparan tuh. Mau Nggak beli ada makanannya. apaan? Beliin makanan tuh, gado-gado, budak. Gado-gado. Iya. Ya udah ke dalam lu ya. Iya. Lo belinya di mana emangnya? Ini jauh. Di Kori. Dia tahu. Ya? Nah lo ke Mau dalam dalam lo. lu. Lo mau ngapain ke dalam? Duitnya ada. Nih. Belum, Nih. gua pakai sempak masalahnya. Ya Allah bang, anak lo. Ya udah deh, lo kasih tak duitnya anaknya. Lo kasih deh. Ih, si abang ah. Tuh. Tuh pura-pura, lucu banget bang. Nih kura nggak ada suaranya deh. Tadi gue suara nggak ada suaranya nih kura. Lo sweetin, kok cewek lo sweetin dateng. Ya, tak lo marah. Enggak lah bang. Ngomong-ngomong si Abi mana lama banget nih. Iya tuh anak lama banget ya. Bi, lama banget sih lo Bi di dalam. Enak. Sini. Emak bawel. Ih, bawel disuruh orang tua. Beli apanya? Nih duit dari babe lu nih. Oh, Totolinya ya, beliin gado-gado. Ya, cabai. cabenya 2 aja, Be. 5 deh sekalian. Gila, bisa gue moncar. Babe lo. Lo ingetin tuh beli gado-gado 2. Manis. Manis pedes. Beres. Manis. Lo jangan lupa, jangan sampai lupa apaan. Gado-gado. Ah, berapa? Iya tuh. Ya udah lo jalan deh. Awas lo ya, lo nongkrong-nongkrong sama tempat temen lo ya. Iyanya. Jangan pakai mampir lagi. Petan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, lo ngidam apa sih nah punya anak kayak begitu? Ya, abang pakai nanya begitu. Elah. Tempo hari kan jam Udah, dong, udah. Masuk. Masuk dulu. Panas bener lagi. Pada begadang kayak anak semalam nih. Nggak ada kopi apa? Ya kopi, rokok nggak ada kopi. Aduh. Pakai duit, bapet ge. Sama. Lu dagang gimana nih? Ya dagang lagi. Dagang Gini. duitnya kagak kelihatan. Ya biasa deh. Ini anak muda. Ini catur nggak ada juga? Tahu tuh dari mana Sam? Malam kas baca. Aduh, aneh nggak tahu nih, tanya yang lain lah. Yoi kalau ini main ludo aja deh. Boleh. Ya. Udah deh, Sam. udah aja. Cukup ke sini orangnya kita main nih. Gimana sih mesti berempat. Bertiga cukup Ntar nggak? lo ini aja deh, ada yang mainin satu. Bertiga cukup bertiga. Gue aja yang mainin nih nanti dah. Yuk, Jadi lo. gue duluan ya. Gambreng lo dong. Oh iya. Kan sama nih urutannya. Ntar lo tinggal milih. Oh gitu. Sampai jalan. Ente. Iya. Sip. Jalan nih. Wah Nah, satu. berarti udah gue jalanin nih. Ya, nuk nih, nuk tau kan nuk. Nih, lo lihat. Nuk ya, nuk. Nuk semua. Tangan lo belum ada cebok. Ya. Assalamualaikum. Weh, Salam. salam. Tumben lo. Main apaan lo? Siang-siang nongol. Main ludo. Om Ludo, ikutan dong. Ikutan dong. Emang lo bisa? Bisa lah. Yang bener lo Udah, bisa udah, ada. Udah. Nah, gitu dong yang empat mas nih. Lo Oh, bisa. yang warna kuning ya? Hijau. Oh, hijau nih demennya warna hijau. Hijau gue. Hijau Udah, gue. nggak apa-apa Udah sampai jalan. Gitu ya. Mata lo mata duitan sih lo, hijau mulu. Tengok dong. Ini ngomong-ngomong, Tadi. lo mau kemana nih tuh main siang-siang kemarin? Ini mau jalan ini biasa. Sama siapa? Ipo ini. Nah kan gua nggak noob, lo pada noob semua sih. Lo tumben Bi, jam segini baru nimbul. Kemana aja lo? Biasa. Loh, malahan dia baru kelihatan siang hari, biasa Oh. belum bangun. Masa sih?
Emang iya. Di rumah ngapain aja lo? Anak sultan kayak deh. Nah, bisa aja ente. Keluar deh. Woi. Nah. Pada ngantuk semua nih. Oh, gue makan loh. Di, kena lu. Oh iya. Gue lagi suruh sama nyak gue. Disuruh ngapain? Suruh apaan ya, Ji? Dia nanya sama gue. Lu nanya lagi PA. Disuruh apaan lu? Disuruh sama nyak lu. Disuruh Lupa apaan? gue. Lupa. Ah, Mendingan gila lu lu. tanya mak lu sana pulang. Yaudah deh. Kau masih muda udah lupa lu. Banyakan sih lo. Lo main nggak? Tata deh, balik lagi deh gue. Yaudah, gue tungguin ya. Iya. Awas lu ya nggak balik lagi. Iya, siap. Yuk, Sam, main Sam. Duh, pohon pari kering nih. Cang, ngapain, Cang? Nih, lagi bersihin pohon cabe nih. Pohon cabe, pohon toge. Pohon toge lo, toge. Ada pohon bunga bangke gak? Pohon bangke lo, bangke. Kembang. Kembang. Oh Bang iya. bangke. Gue suruh mama gue nih. Apa yang tahu gue, lo disuruh mama lo. Apaan yang disuruh ya? Mana gue tahu. Gue lagi nyiramin pohon nih. Ada gak pohon bangke? Ada. Pohon bangke ada di sana no, rawa bangke. Mukil ke bangke. Ah, ada itu anak tuh. Dasar ular kayu. Cicup pangkembang kuntup dan duduk terkentut. Weh, main apa sih lo? Cap cicup. Udah gede main cap-cip lo, kena kecil tau lo. Lo mau kemana? Mau ke toprak. Ah, ketoprak lo. Imping dempet. Ah, kalian kerupuk. Gado-gado. Udah jalan lo. Cap cicup terbang kuntup. Ya Allah, si Abi kemana? Udah gini hari belum nongol-nongol. Nggak kasihan apa itu sama babenya yang kelaparan. Dasar anak nggak tahu diri ya. Ya Allah, si Abi pasti dia ngayap tuh anak tuh. Biar gue cari deh tuh ya. Abang-abang, Iya, Pok. lihat anak gue gak si Abi? Abi. Iya Abi. Tadi perasaan ngeliat gak yang gitu ya? Tantar Abi yang mana sih? Yang ganteng lah anak gue. Yang separuh mukanya nggak jadi. Enak aja. Lo lihat anak gue dari mana? Anak gue ganteng, lihat babenya dong, lihat emaknya. Gimana sih lo? Babinya kayak Emaknya kayak gini, babenya kayak gitu. Kelewatan lo berdua ya. silangan, breedingan, cakep Ya. breedingan. Lala Rijo dengerin nih. Nah, Gue mau buru-buru nih. Ntar laki gue marah-marah tuh si ya cari Hasan. deh, nggak lihat belum Lo nggak ngeliat? Enggak, Tapi ada kalau tadi. ngeliat dia tuh anak gue tuh, bilangin ya. Gue nyariin. Ya. Ya, Sopial Cuba. Sip. Iya, mangkok. Ngapain yang enak, Bos ya? Sore-sore gini. Ayo nih, ngopi udah. Asam lambung naik, mulut bau. Makan belum lu? Sama, kita belum makan, Bos. Laper. Jenggot lo sedap. Kayak bulu rindu. Nah, ente kayak bulu apa tuh? Bulu ketek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gulali njot megang gulali lu dari mana? Mau kan nih? Enggak. Ini tambang kayak lidi. Dia ledekin tekokak. Capung sawah. Datang ledekin gue Lo lo. berdua pada jenggotan. Jenggot Kayak mau balapan Ini lo. sunnah ini, sunnah. Lo dicariin tadi mak lo lewat nih ya. Bener. Lu Ngapain? disuruh apaan emang tadi? Lu kali main bawa centong. Cariin emak lo. Oh iya, gue disuruh. Lagi disuruh. Disuruh apaan? Itu biasa. Mau tahu gak? Enggak. Ya lo ngomong sama mak lo nanya gue tahu gak? Apaan disuruh? Mak gue mana? Ih, tahu. Tadi lewat. Bengkong. Goblok ya. Emang. Ya, balik lagi lalat Bang, bang, pasar. sini bang. Apaan? Sini. Ngapain? Sini. Opak dempet. Ya, Iya, bok dempet ya. Capung sore deh sono lo. Cariin emak lo. ada ribet dia lo. aja lo kampret. Cuma kuda. Dateng ngeceng doang. Ngecek aja lo, Bang. Gila ya. Tatonya Gak ada ahlak tuh bocah tuh. Tatonya 7 deh. Li. Abi, mau pesen apa, Bi? Taruh deh, Po.
Ketoprak. Gado-gado. Ketoprak. Gado-gado. Ketoprak. Gado-gado. Kok dihitung? Bok, redok 2. Rebok 2, bener ya? Iya. Pedes nggak? Pedas. Buat siapa? Yang sedap. Oh yang sedap, oke. Bok, dengkul amat, Pok. Iya dong, biar menarik gitu. Nama juga dagang gado-gado sama keredok. Harus seksi, biar cepat laris. Biar cepat habis. Oh. Gitu. Ini beneran nih keredok? Iya, 2, Nggak salah. Pok. Iya, ntar ya tunggu ya. Duduk dulu, duduk. Ntar gue bikinin dulu ya. Duduk, ya. Disuruh nyak ya? Iya. Ya, tunggu bentar ya. Pedas. Pok, Iya, kenapa? cemata asli apa palsu tuh? Well, jangan salah, gue beli di Singapura nih, mahal. Cemata buta dia yang ada. Enak aja mentang-mentang gue dagang gado-gado nggak mampu beli kacamata mahal. Cemata gue lihat nemu di tong sampah tuh. Sake lu, kurang ngajar ngatain empok begitu. Beneran Bi, gue beli di Singapura nih Bi. Singapura berapa? Ini 2 porsi ya, pedes ya. Iya. Kedok kan? Iya. Ya, 30.000. 20.000. Iya, 2 porsi. Iya. Bentar, dibungkus dulu. Oh, udah belum, Pok? Udah nih, bentar. Duit. Nih Pok, nih Bi, 30.000. Nah, utang 20.000 dulu deh. Utang ceban. Tong ceban. Ya udah deh, besok bayar ya. Kayak rumah gue jauh aja. Iya udah tenang aja, bawa dia bilang Iya, nyak lo ya. makasih ya. Kurang ceban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaca dulu ah. Udah cantik belum ya? Udah cantik deh, kacamata gue udah bener belum nih? Udah cantik kayak Yuni Sarah deh. Tukang gado-gado di sini gue doang yang cantik nih, CRT. Gado-gado ketoprak ya? Ah, kayak dok ah, pasti. Kayak dok lah. Tuh anak mana si Abi, ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Bang. Capek. Dari mana lu? Nyari anak lo si Abi. Gini hari dari pagi sampai sore belum datang. Sekarang gimana nih? Udah mau sore. Iya, emang Perut tadi gua gua udah ketemu lapar. sama dia orang. Nih, perut lapar nih. Terus tadi Tahu gua deh. mandangin gini nih Pusing kura-kura, nih, Bang. gua pandangin. Pusing sama anak lo nih Bang, ya Allah. Kemana dia tuh Bang? Lagian lo ngidam lo sih nggak enakin, kedong-dong lo kita kedong-dong lo ngidam. Lo aja bikin nggak pakai baca Bismillah. Jadi begitu deh anak kita deh. Ah, Ya emang di modelnya tuh anak. capek gue ah. Masuk dulu. Ya udah deh. Masuk deh. Waalaikumsalam. Dari mana aja lo, Bi? Dari dok eh. Kamu marah-marah aja lo. Duduk. Duduk. Nah. Anak lo nih baru datang nih. Iya Bang. Lo. Bi, lo kemana? Nyak lo nyariin sama babe lo. Seharian, lo kemana? Baru gini hari dateng. Nganterin. Nganterin siapa, Bi? Awewe. Awewe. Awewe tuh nangis minta pulang. Lo beliin nggak tuh? Beliin. Babe lo? Hah? Redok. Lah, kok redok sih? Gado-gadonya habis. Nah. Habis. Be, gimana nih, Be? Ya udah deh. Lo selalu mau ngapain lo anak? Emang Udah rasa pulang Nabi nih, emang redoknya. pelupa. Babe makan rumput aja tuh, banyak Rumput lo kira gua kuda. Be, sekarang gini aja deh, Be. Emang anak lo nih keterlaluan, Be. Ya? Sekarang gini aja, besok lo jangan kasih dia duit. Ya udah deh. Masa jajan? Jangan. Biasa lo. Jangan. Ah, Babe. Awas lo ya. Ibat. Makanya dengerin besok-besok orang tua ngomong. Bawa orang udah pada nggak makan nih boleh. Gara-gara lantaran lo nih ngidam.